Mena official muri gahunda y'amakuru agezweho tugiye guhera kuri no nkuru igira iti Perezida Kagame yijeje ubufatanye Dr Netumbo watorewe kuyobora Namibia. Perezida Paul Kagame yashimye Dr Netumbo Ndemupelila Nandi Undayitwa ku ntsinzi yegukanye ku matora y'umukuru w'igihugu muri Namibia, amwizeza ko u Rwanda rwiteguye gukomeza ubufatanye buri hagati y'ibihugu byombi. Amakuru y'uko Dr Netumbo Ndemupelila ari we wegukanye amatora y'umukuru w'igihugu yatangajwe kuri uyu wa gatatu tariki ya kane Ukuboza 2024. Yagize amajwi 57, akurikirwa na Panduleni Itula wabonye amajwi 26 yari yatanzwe nk'umukandida w'ishyaka riri ku butegetsi South West Africa People Organization mu magambo yarambuye. Perezida Kagame abinyujije ku rukuta rwe rwa X yashimye uyu mugore w'imyaka 72 ku ntsinzi yabonye. Yakomeje avuga ko iyi ntsinzi ari ikimenyetso simusiga cy'icyizere cy'abaturage ba Namibia. U Rwanda rwiteguye gukomeza ubufatanye bubyarira inyungu impande zombi buri hagati y'ibihugu byacu bibiri. Netumbo Nandi Ndayitwa niwe mugore wa mbere utorewe kuyobora Namibia, yari asanzwe ari visi perezida. Mu zindi nshingano uyu mugore yakoze harimo kuba minisitiri w'intebe wungirije, minisitiri w'ububanyi n'amahanga, minisitiri w'ibidukikije n'ubukerarugendo, ndetse yamaze igihe kinini ari mu bagize inteko ishinga amategeko. Nyuma y'intsinzi yavuze ko igihugu cya Namibia cyatoye amahoro n'umutekano. Dr Netumbo Ndemupelila Nandi Ndayitwa asimbuye ku butegetsi Dr Nangolo Mbumba wari wabugiyeho by'agateganyo muri Gashyantare 2024 nyuma y'urupfu rutunguranye rwa Hage Geingob wayoboraga iki gihugu. U Rwanda na Namibia ni ibihugu bifitanye umubano ukomeye cyane ko Perezida Kagame amaze kugirira ingendo zitandukanye muri icyo gihugu. Uretse kuba ibihugu byombi bihuriye mu muryango urimo Commonwealth, bikorana mu nzego zirimo iz'umutekano, aho polisi y'u Rwanda n'iya Namibia zifitanye amasezerano n'imikoranire, ndetse muri Gashyantare 2024 mu izina rya Perezida Paul Kagame, Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente yagiye gushyingura Dr Hage Geingob wayoboraga Namibia. Turacyari mu makuru. U Rwanda rwatoye umwanzuro usaba ubwigenge bwa Palestina, Israeli ikava mu bice byayo yigaruriye. U Rwanda rwaje mu bihugu 156 byatoye bishyigikira umwanzuro w'umuryango w'abibumbye usaba ko hemerwa ubwigenge bwa Palestina nk'igihugu, ndetse Israeli ikava mu bice byayo yigaruriye kuko ari byo bizatanga amahoro arambye. Ni umwanzuro watowe kuwa kabiri tariki ya 3 Ukuboza 2024 i New York ku cyicaro gikuru cy'umuryango w'abibumbye. Uyu mwanzuro wiswe gukemura mu mahoro ikibazo cya Palestina, ugamije gushyigikira ko mu gukemura amakimbirane ya Israel na Palestina habaho ibihugu bibiri bibanye mu mahoro, buri kimwe kikagira imbibi zacyo hagendewe ku mipaka ya mbere y'1967. Uyu mwanzuro kandi usaba Israel kuva mu bice bya Palestina yigaruriye birimo na East Jerusalem. Wasabye ko hatekerezwa ku burenganzira bw'abanyapalestina haherewe ku burenganzira bwo kwihitiramo icyemezo n'uburenganzira ku gihugu cyabo kigenga. Itangazo ryashyizwe hanze na Loni rivuga ko uyu mwanzuro usaba Israel yigaruriye Palestine kubahiriza inshingano ifite mu bijyanye n'amategeko mpuzamahanga, zirimo no guhagarika kuba binyuranyije n'amategeko mu bice bya Palestina vuba. Isabwa kandi guhagarika ingamba zo guhindura imiterere y'ibice bya Palestina yigaruriye birimo na East Jerusalem. Ni umwanzuro washyigikiwe n'ibihugu 156 birimo n'u Rwanda, 8 birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel birawamaganira kure, mu gihe ibindi 8 byifashe. Mu bihugu bibona ibintu kimwe n'u Rwanda harimo Ububiligi, Ubushinwa, Ethiopia, Ubudage, Ubuholandi, Qatar, Ubufaransa n'Ubwongereza. U Rwanda rwari ruherutse kwifata mu bwo inteko rusange y'umuryango w'abibumbye yatoraga umwanzuro ujyanye no gusaba Israel kuva mu bice byose bya Palestina yigaruriye bigashyirwa mu bikorwa mu gihe kitarenze amezi 12. Dukomereze kuri no nkuru igira iti Perezida Kagame na Tshisekedi bagiye guhurira i Rwanda.
Perezida Paul Kagame na Felix Tshisekedi uyobora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo biteganya guhurira i Rwanda muri Angola tariki ya 15 Ukuboza 2024. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yemereye igihe aya makuru mu gitondo cyo kuri uyu wa 4 Ukuboza 2024. Ibiro bya Perezida wa Angola byasobanuye ko muri iyi nama abaminisitiri basanzwe bahagararira Angola, u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu biganiro bya Rwanda bigamije gushakira uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo amahoro n'umutekano nabo bazaba bahari. Iyi nama izakurikira iyo ku rwego rw'abaminisitiri yahuje u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Angola tariki ya 25 Ugushyingo 2024 ubwo bamenanyaga gusenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR no kuba u Rwanda rwakuraho ingamba z'ubwirinzi rwashyizeho 2022. Nyuma yaho abaminisitiri bateranye bemeranyije iyi myanzuro. Perezida Joao Lourenço wa Angola yaganiriye na Kagame ndetse na Tshisekedi ku murongo wa telefoni ku buryo bw'amahoro n'umutekano byagaruka mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Perezida Lourenço usanzwe ari umuhuza w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo washyizweho n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe yari yarihaye intego yo guhuza Kagame na Tshisekedi kugira ngo bashyire umukono ku masezerano y'amahoro mu gihe intumwa zo ku rwego rw'abaminisitiri zikumvikana. Gusenya FDLR bizakorwa mu byiciro bitatu birimo icyo gusesengura ibibazo by'uyu mutwe ushobora gutahura aho ibirindiro byabo biri ndetse n'aho intwaro zayo ziri. Icya kabiri ni icyo kuyigabaho ibitero, kikazakurikirana n'icyo gucyura abarwanyi bayo. Mu gihe FDLR yazaba igabweho ibitero nibwo u Rwanda ruzakuraho ingamba z'ubwirinzi rwashyizeho kuva muri 2022 kandi ibi bikorwa byose bikazagenzurwa n'urwego rw'umutekano ruhuriyeho ruyobowe na Angola. Ubwo Minisitiri Nduhungirehe yaravuye mu biganiro bya Rwanda biheruka, yatangaje ko ikibazo cy'umutwe witwaje intwaro wa M23 kitibazweho. Ateguza ko abahagarariye ibihugu nibongera guhura bazakiganiraho kuko ari kimwe muri bitatu by'ingenzi bakeneye nk'umuti. Turacyari makuru hano kabisa ku Mena Official. Reka dusoreze kuri ino nkuru nziza agira iti wa muherwe watumiye The Ben i Burundi n'umunyamakuru wa Black FM babonetse. Jean de Dieu Nishishikare uzwi nka Mr The Right hamwe n'umunyamakuru Dieudonné Tuyikeze uzwi nka Big Rapper baraye barekuwe nyuma y'iminsi 14 bafungiye mu kigo cy'iperereza mu Burundi. Aba bombi bari bafashwe ku itariki ya 19 Ugushyingo 2024 bakekwaho ibyaha mu bijyanye n'umushinga wo kohereza abakobwa 100 mu Burusiya gukora akazi ko koza amasahani. Irekurwa ryabo ryabaye mu ijoro ryo kuri wa 3 Ukuboza 2024 hagati ya saa moya na saa 2 nk'uko bitangazwa na King Umurundi wari watangaje ifatwa ryabo. Kugeza ubu nta tangazo ryashyizwe ahagaragara n'imiryango yabo cyangwa inzego z'ubuyobozi mu byerekeranye n'impamvu y'ifungwa cyangwa se uburyo barekuwemo, ariko amakuru avuga ko ubu bombi barimo kugaruka mu buzima busanzwe. Nubwo nta cyatangajwe ku mugaragaro, bamwe mu nshuti za hafi z'aba bagabo bemeza ko irekurwa ryabo ryashobotse nyuma y'uko nta bimenyetso bifatika byo kubashinja byari byabonetse. Nta ruhande rw'umuryango cyangwa se inzego z'iperereza rwemeje cyangwa se ngo ruhakane iyi nkuru, bigaragaza ko hakiri byinshi bitaramenyekana kuri iki kibazo. Nishishikare Jean de Dieu ndetse na Big Rapper bahise basubira mu miryango yabo aho batekereje ibyabaye mu minsi ishize. Amakuru ahari aravuga ko aba bagabo bombi bagiye gufata umwanya wo gutuza no gusubira mu bikorwa byabo, ariko bagakomeza kugisha inama no gukorana n'inzego bireba kugira ngo imishinga yabo y'iterambere igende neza mu gihe kizaza. Irekurwa ryabo ryashimiwe n'abashakaga ko iki kibazo gikemuka mu mahoro. Kugeza ubu abakunzi b'aba bagabo n'inshuti zabo baracyategereje amakuru arambuye ku byabaye ndetse no ku hazaza h'umushinga wo kohereza abakobwa mu gihugu cy'Uburusiya. Nahangaha tuyapfundikiye rwose, nizera ko yabashimishije. Ariko kandi mbere y'uko ngenda nagira ngo mbabwire ngo mushyireho rwose subscribe, munagaho subscribe rwose, tujye tubana mu biganiro tugenda dushyiraho buri munsi, by'umwihariko ibiganiro bigaruka ku makuru abagezweho haba hano mu Rwanda ndetse no mu bihugu duturanye no ku migabane igiye itandukanye. Hose tugerayo tukababwira amakuru abagezweho.
none rero reka mbabwire ngo mukomeze mugubwe neza, imana ibabishe mu mabaya yayo. Bye bye.